elinamandla, siyabingelela egameni eligotshiwe, siyabingelela egameni eliphilayo, siyabingelela egameni elinqobayo, siyabingelela egameni elithwalanayo, siyabingelela leJesu ovukile ethuneni, siyabingelela leJesu okhamisana banqoba ukufa, siyabingelela egameni likaJesu Kristu ukuthi uyalazi makenyawo ushaya isandla sakho uthi yile singamalo, uthi yile sibona ngalo, uthi yile thwala ngayo, uthi yile philayo. Awusebenane ekuseni, awuvuma phela ngoba igama lenkosi. Siyabingelela egameni likaJesu, siyabingelela egameni eligcwele, inkazimulo yakhe igcwele amazulu nomhlaba. Siyabingelela ekuseni athi inkasimbi ngabuye sonke elakhashelo mbeka yethu. Siyabingelela kumhlelebho bakephutethe, siyabingelela kwindoda engozeliyo engalaliyo, siyabingelela kwibhetherisimo uNkulunkulu ofehla njengamanzi esibani sethu, siyabingelela kwindoda endabulisa, siyabingelela kwindoda ilanga elayifihla ngamathuba lakhanyezela. Siyabingelela eswatini egameni likaJesu. Angazi mhlawumbe khona elinye lazela, kodwa ngibingelela ngaleli gama elikhipha amalingeni, indoda isimoshela maketane yaze ihlale emathuneni. Ngibingelela kuleli gama eliqabula umopho, ngibingelela kuleli gama ehlangene nobhathimeyo engaboni, wathi uJesu uzozala kaDavide, wathi ungabone. Bakhona yini abantu esokeni? Bakhona yini abantu endlini esonto? Ikhona yini imali ephilayo? Asithe bashwane ngoba siyaphila. Ngiyabingelela, ngibingelela le ndoda efika uSamson esekhumbe emagoda, esephansi emagoda, uthi mbambe mfana ungise between the pillars, uthi iBhayibheli wathi ngenxa yamagoda ami nangenxa yamehlo ami ake ngife kahle nabala amaFilisti. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu, indoda edla amandla esithandweni somlilo. Ngiyabingelela egameni likaJesu